nirmala ken yam kanasin content bawrash me bajeling ke jen gwasme kan konni were rachem balar ke jen gwasme mi jiram jidit kan wor online tv channel de jogono jen nyaka kanasin ko ken ko blarin kono banon ka kan wor online tv bi kan chamala shubkaje chuje pero jen o jen bi notification bell bi jetwan en ler ban nga jen gwasme chata nyinena ci yaw lo kes pelem ci thiay ka kuma spelem mayo chalo cha ka kuma madana right ke self ke ma yadit jirai dan ban lat en wala shanga jen dangro wido bangwan ka pay ngwan ron kina daro wido jen dangro wido ngwan bana raja me bana jelinkel ka doba dana de kon linga je ka kui kamen chito ka yaw me nyoga jeno ka spelem mayo ka we ka kuma spelem right ke self ke ma yadit ko gor kon no bana jelinga go ka doba dana je jen ka je gorje gwan wode randere jida deje palpin akada je nyok nasen koken ko en gwade dane che jien ka kume selke ma yadit shilonen to wan che te de long ko che kume man right ke doctor yoma chatin durgon che wotin ke che je jon antama che nyoko jien dana bala jen gwasme shit kamen chia nen gwasmo ka tende shala nene shala no chi yaw che lo ka kume kiir ma yadit ka cha nyoka jien ka kuma dr riek ma chatin durgon jente ka spelem nowen lo te pin self ke ma yadit duno ko kor gazeda ne shika ga ka kene kiir me chaje pin odong dera kwar ka greater people administrative area lo dera kwar ka pibor weje na antimor leneten kana nyak chwa chogu jeno jen kana ladagwa chwa gorno beben ka kume spelling mayo right ke dr yoma chaten shwe jian ka kuma kiir ma yadit wude shwale yaw ko nyono penyalong ko mi ge keje ko ramachi jian ka kuma spelling entama te nyoglo jok bando na lu ke jok mo loja ka pin self ke ma yadit ke jamo bu kono linkel gwaseme chala de no ka jian ka spelling mayo shi loch nenden continent ke great people administrative area chate de long shika ngar mi dit long chikana lat chika ngar long ka pibor ko chi yaw cha loy ka kuma self ke ma yadit cha rajo ma cha ja kun ka pay ngwan chenga kel ka pay ngwan ron kina dara jendang re ngwan ajen chenge dana thiay ja ka kuma kiir ma yadit shwo ka kuma mo raike dr riek ma chatin zurgon entama cha nyok thiay nyok cha loy gwas e betin ka spelling ke kuma raike self care ma yadit te gumbo kon kulugi gwasma do be dan ejen ke ja o jen te mi cha loko kuma ma raike self care ma yadit anta ma chala nena yaw chala no jen men nyoko lo jogo je ke jenda ka kuma spelling mayo ajenatel ma cha lok ka doctor ma chaten ajenan mi cha chole community da ki jidwara tin kondela murleni ki greater people administrative area ki GPAA ajene sholan cha chol ge community dong man wuni gade tieni ajene ne dial tintere wajin wini ka shenge dana che jien ache bin ga kuma swele mayo chulo jen chu je ga longa chu kan organ wan ju kan ka gar cha roje mo cha jelat ramadan ela Lääri lat ka greater people administrative area wuden shal ka Abraham Kelang wude wud jaba ke wun morle shala no antam shi yaw che lunjok che ben ka great people administrative area shala no shelo ka kuma SPLM ka do badana shi community entre which ka GPAA che lu chicken shoot ka jab che shala point de en Abraham Kalang la ramdana le relat ka GPAA ajanan jien yaw ka ramte loideja jienda ka jen paye me en paye tena me che jien che woka spelling io pin dr ma chatin ajena chi community kele chi loide che jiak ka kuje mo ajena luñ yaw jok bena ka kuma man right kiir ma yadit ajeni a political win menyono jeneo cha nong ne je which ko bela ruech ko jenjera medan chak greater people administrative area charaj mo chaje kwene nono chela no tema kon ka celebration midit ke ngane ngar midit ka lu yaw jok
ka do danan che char ga je bulun jogo nono ajen ta danan chalat ke jem en yaw gwate che jiɛɛn ka je chagu jeno self ke ma yadi ko jen mi che jiɛɛn gwasme jiɛɛn me jiɛɛn ka kiir ma yadi che kiir gu jeno te ka tungwan bo je ka jen ko kane dialon kontin de kwain ka jen ko ngwen man balat ka pay wero me ko ngode liep ka ni Saturday ki jogan be ko ba bad jerandana de ko ngwen de lat ka je ko ngode kana na ben ko mecha kana tele yuti charel ko de kume de kwara de to mo kwa ga jen pay wero won be chagu jeno dong de janang niam en ko ngwen duno ngoda kan decision mo kana lat en temme gui kiir ma yadi de no yaw mecha jiɛɛn ka kume de ka spelling new the Jaguano dong chini to contain the greater people administrative area ki ne de kona muleni kana nyak she can de vote a bigger vote ka self kema yadi ke chika ne shonka ka self kema yadi new the Jaguano dong de self kema yadi dar fail michi kume ki ne de contain which KGPAA michi kan yor kaja en kirma yadi ka do mo chikira gorno be ne de contain la community jaba ki murleni borai ke ko de kan yaw de kan chul jok ko lin kan yaw namo jero dan chalat ko tam chalo jok cha nyogo jiɛɛn ka kum SPLM IO right Dr. Machar teny durgon na me ajele danen cha nongya ka jen gwasme ka kwi andanen chi wude me cha jiɛɛn ke je do badanen jiɛɛn je o jente mi chalok ka kum SPLM ka tam cha nyogo lo jok ko chi community de mana community murle shikan echol charoy ma chajala da jene che warga che gor law chelo jok chelo ka kume SPLM ka sha apologize bo ka Dr. ma chatin jurgon ka jienda ka kume SPLM ayo ko jen kana janten namo ajiro ya dana shala den wo chi yaw che nyoko jien che nyoko mi jiena ka do badanan che gu ke jeno chi ramkel mo dong bete ka SPLM ayo che wen tama japin serb ke ma yadi te jaro dana shalinga na mo ajen breaking news ndana chi tuok ko chi yaw che nyogo luika kume SPLM ki kume serb ke ma yadi ajele dana linga jen gwasme me jira ma jidit ka jen channel me de jogno jin nyaga ka nasin ko kien ko bulati ti bikan chamala shu gwasni tin gor kon ken go de ko tin biya ta kamal bye bye